kwĩrĩria haha ngwĩciria handũ matarakuona haha. Ũrĩa mũkũrũ biũ no ndahana ta mũkũrũ biũ tiguo. Etagwo Lucy Wangui. Ũyũ nĩ mwana wa our sister ũrĩa mũkũrũ ũrĩa wahurũkire 1998, our firstborn. Rĩu atũtigĩire daughter yake nĩ woyo, na mũthuri wake nĩwe haha Kaberi, na mwana wake ũgwĩtwo Waithaji, na mwana ũngĩ ũgwĩtwo Derek and Wamaitha. Au wote ni wao. Na ũũ nĩwe watũmire njĩtwo guka ndĩ primary. Na nĩnyendaga kuga aciarirwo mĩaka 7 itarĩ ndaciarwo. Ũguo nĩ kuga nĩ atigagĩrwo niĩ nĩ mami, then ndĩ mamawe. Ũguo nĩ kuga ndarĩra anjĩraga mama kira. Simameni hapo nje. Na tusisahau Kevin. Yes, Kevin ni bradhake au tuliachiwa hawa wawili na watoto wake hawa Shiko na Shiro. Tuendelee. Asante. Sorry. Unaona tuko wengi mpaka nasahau. Haya. Oyo nake niwe firstborn brothers etagwo Kimani wa Thangwa. Ono tuthomithitie tondu baba agĩtũtigire tũrĩ anini. Asante sana nĩ ũndũ wa Matha Juge na mũtumia wake na ciana ciake. Asanteni sana. Karibuni. Turathiĩ na namba. Number 3 nĩ Martin ũrĩa tũrahurũkirie o haha mwaka ũcio ũrathirire mweri wa kanana. Twarĩ o haha. 2024, sorry. 2024 mweri wa kanana. Ũyũ nĩwe mũtumia wake. Tumwitaga gũkũ ta wa master na ciana ciake. Asanteni sana Munenge na Faith Hope. Your Excellency Rigiji urore muthuri uyu. Nĩ tumwendete muno tondu niwe wambagĩrĩria maũndũ gũkũ gwitũ family ona gũtuĩka ndarĩkagia. Uyu tumwitaga Father John. Wacha niambie mpaka His Excellency Kalonzo. Huyu anaitwa Father John, lakini hakumaliza kusoma hiyo father. Ni kama mheshimiwa anasimama hajachaguliwa lakini anaitwa mheshimiwa. So Father John na no ikaine ta marketer na tumwiraga ni Father John, father in charge wake mushie. Asante, na hawa ndio bibi yake na watoto wake. Asanteni sana, tusimame hapo nje. Simama hapa. Nganga kwa wapi? Okay. The other sister, etagwo Sister Agnes Wajiro. Agnes Wajiro no tokwereto arutaga wĩra thĩinĩ wa auditor's office. Niwe mami wa kairitu gaka getagwo Kuiga twĩtwo mami. Etagwo Agnes Wanjiru na Air America. Pigeni makofi. Very good. I like this. Very good. Very nice. Very nice. Foro. Oh, foro big. Now, rugano-ini eko ni uiguire githungu. Ni tukinyire handu twauga mũndũ akogwetagwo na akagwetwo ki aciarĩtwo waciarirwo namba cigana 6. Jerry the 6th. Oyo Jerry witũ kana Jacinta niwe disciplinarian ta mami witũ na niwe ukuhĩrĩirie mami kũgĩa twana. Koguo amepata watoto yake hao wote unaona hapa ako na watoto 9. Mpigieni makofi. Asante Jerry witũ tuthie hau. Na umwario hau ugwetwo Disho uka andũ a gũkũ nĩ makũĩ mũno. Disho one wake niwe PA wa MCA wa gũkũ. Asante sana. Kutoka namba 6 twende namba 7. Huyo etagwo Waria. Tumetaga Waria, that is the nickname he was given because ati anakaa Msomalia na marafiki zake, lakini anaitwa Peter Ndungu, a carpenter and a driver Korea Lizi Wanyoike Preparatory. Asante, nipigie makofi akiwa na kijana yake Thangwa kabisa na Angel. Asanteni sana na mathiko maria twiriga o haha
nĩ mũtumia wake twahurukagia. Asante, mpigieni makofi. Naye huyu anaitwa George, Your Excellency, George Kihara. He is a teacher by profession. Anoyo kwandikite rugano rwa maitu, turaugire tukwandika rugano rumwe, ni rugano na ni tribute, nikio wona tutinathoma tribute haha because he is a teacher na niwe ugitwandikiire horo ucio na mutumia wake Florence na watoto wake. Asanteni sana, mpigeni makofi. Very good. Exit the father in charge ucio wa mucie to father in charge wa parish. Sindio? Father Michael Thangwa na akoragwo kuria kanitha wa King'ero, parish ya King'ero. Asante sana, mpigie makofi. Your Excellency, muthuri uyu no agucore oguo wikaire na umire oguo uhana. Etagwo Wanyoike kana Daniel Wanyoike. Asanteni sana na bibi yake karibu sana. Thank you very much. Very good. Onake ni sister etagwo Ann Wabui, uria ndagitari kana nurse, niwe wi Ruraya, onake America, no uyu ni murio wake ugwitwo Stephen Thangwa. Asanteni sana, mpigie makofi. Na kioyo ni Wagui, niwe turiganitie nake number 12 mugongoni na watoto wake wawili hapa. Anafanya kazi pale Githunguri, yeye ni advertiser and marketer. Na nietagwo na ritwa ringi guku wa Kimani, ona gutikane aregaga thengi wa Kimani. Asante, asante. Na sasa na mimi wa mwisho hapa, hii ni familia yangu. Tuko hapa wote, Liz Wamboi, Ariana and Tania. And niseme Rigiji vile ulituambia pale nyumbani, your discussion uliileta imeleta moto sana. Najua Rigiji alikuwa pale nyumbani kwangu juzi, na kwa speech yake akejera digi olimu. Akejera digi olimu ate dokie mami na fafa nyongerere ciana. Leu eo debate nene muno, koguo Rigiji ne nguka nigetha kwire ni turetekanirie oguo. Unaweza leta hizo balloon hapo nizione hapo, na mtu wa kamera, sababu sitaki watu waamuke